I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no lie. Yeah, I used to be stuck in that mud. Whoa. Yeah, I was down, but now I'm up. I was down, but now I'm. Ada bantuan begini ini sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Artinya nanti tidak ada distorsi lagi. Mohon untuk tidak sungkan anggapnya sebagai rumah sendiri. Bahwa BIM itu adalah sebuah sistem teknologi, ya, di mana banyak software yang kita bisa gunakan. If I picture this out of the park, moving so quick it's like they stuck in park. They see the numbers, but I see the heart. 10,000 hours you spit in the dark, putting in standar dan program atau yang juga menggunakannya itu ya pada teknik yang pro itu. Yeah. I know some people gon' look at me crazy and I'm like, for what? Man, I was stuck, I was down, but now I'm